لسر روشا كوباني بتايبتي لسر درسبونا بيلك دربدرية جالي جوانان و برف ولاتين أوروبا رواندنا زاروكان ياكو ددما داوية دشخوا زيده بويا لكوبانيجي روجانه نافتين اشکره کرن کو زاروک تینه رواندن چه جالی پیدا به چه جالی تفکر جوان شورشگریا فاشیست و بابت الگل میوانی خو برز عدنان بوزان اندام کمیته ناوندیا پارتیا کیتیا کردستان سوریا شروعت کم خیرات نداد کم برز عدنان دست بکید خوازم بزانم بم نها باجار کوبانی دچار اوشکی دیه ایبار باش بو کارمند قالك بخير بلي كرم بك بورين دنقل من فدقري قصدي دنقل تبزلالي بريز عدنان دنقول باشا بردوام ایبار باش جبو رباز و تماشاوان و کارمند رباز لسر روشا کوشبریا آج بطیبت جوانن کرد همه دورین کردستان سوری و به تایبت جی کوبانی ردی او روشا کریزا سوری با زیادتری 11 سالان در باس بو و اعتماد او رژیم خونمج بشار الاسد لسر کشتنا خلقی و رواندنا خلقی و انداکرنا خلقی و اعتماد وی لسر حل عسکری دريجبونا أزما سوري هيدي خلقي نمان بروجك جواني بيشاروج جواني خوشتر ببه لأب فترة هانا تاليدا دي زيادة تربي جدا من بريكو أم درباسبون قالك سبب هنا سبب من أمين هانكا قالك أنجي ببيجن لسبب ما هانا يكمين تدي أو تهديدات تركان لسر في دبريك انه خلق بترسى انه وبا تجربه عفرينه وجريسبي وسريكاني جارك دن لفر دوباره ببي وشركو طالاني الفي خارج بي مترسي خلقي وانا قاوي كسري خلق روشي دشوبينه دبا الفي دري تركي تهديد دكي قياده او زريعه هانا كوج تركي را تقدمنه انه حججان تركيا را خلق دكي او بسلوغان بككي وهلدانين آلين بككي وسورتين عبد الله وجلان لفيداري يعني اوجي دبي حجتك جي تركيا را كو تركي كاربه جناف دولتا خلقي ربي بيجي وقت انه لوي داري بككي لوي داري او نكردي سوري لوي داري بريفا دبن اوجي خلقي برجاوا وخلقي حرود بينه لوي داري سبما دديان ج كوشبريا خلقي وك حالك لكوباني انها يعني مطرسي شي دبيج غورتنا ديموغرافي كل مناطق ما دبري كردي بتوائي شي ببي وقت يعني جابديركي سياسي واتي كسري ام الواقع تماشا كان كانه تحسي انه اتفاقك هي براستي و دبرانا بوش ببن نمونه همه مثالك ببيجن لسربي مسألة قالك خورتي ما كرد قاوكو دستيكا شورسا شوري دست بيكر ورجيما بشار الأسد وارتيشا وي دست بكشتني خلقي كر او خورتي ما جوي ارتيشي نظامي او يعني نهار الكوباني ببراوردي بنافچين كرديش خوا لنافچين كرديين دنجي جبر سياستان كو بيدي قرتي بر جبر خرابون جبر سياستا برچيكرين ايدي خلق جوان بتايبتي بري خدين ولاتي اوروبا يانجي بيلك دربدرية جالي جوانا دروس بويا بتايبت الكوباني شوار رجا زيدتره بهتره مزنتره يعني الآلية زاروك تين رفاندن دي تما داوية دقلك زاروك هاتن رفاندن باجاري كوباني الآلية بيلك دربدرية جالي جوانا دروس بويا يعني انها چه بيلانك تي داريشتن دكا خزمتا كده قالوا بطيبات ناد خدمتها كردا دي خدمتها حمي آلين نكرد خدمتها وان دي نمو جو او خورتن هانا كوجي ريجيمي وجيش ريجيمي قطبون يرو لفي داري لكوباني هياديج وان را استنجيا شركه تركان اوانا تهديد كان ريجيما بشار الاسد ريج وان را فكري او خورتانا درباس دبن لسر
بدهان حواجز نظام را در باز بن دگين لبنان خودي تكفي عنوان جبه داري رات كان دگين لبناني يعني تي خويا كرن انه يعني وقت خازن حمي لفي منطقه با دبرها بوش ببه ده الي دين ده خلق بيتر خلق جزاري خو بترسا زاري خو في منطقه درفينه دي ان هوا اجمارك قوت واز نظام هاجر الرقم نشاش موجود چل نظام بيتري چلي خورتن جوانن هانا دبن حيز سالي ده ايكو جوانن شورشگر وان درفينن دبن لشكريه رقم قال لك يجولوا بالانترا رقم قال لك يجوا بالانترا لانه بالصدان هنا فورت او زاروكن وكاتشين بتشوك اي انا 8 وان 12 و13 و14 وكيمتري بويا ويتين رواندن خلق دترسي دركه في سر غاندني ببيجي وخلق تقازي خلقي ببحثينه بما ترسيك او انتقامه انه فككي جوان شورشگر ورن جوان انتقام ببن بترسى را خلقي وان بتصيري قال لك حال هنا خلق زاروكي جبر فيها ويدربيني ادنا اسركه واد بالا خلقي دي حرو خلق خواندن لوی داره دی خواندنک فرمی لوی داره تنه خلق دارن محافظات سوری هندر دورن دن گزارو که خواندن بدن مال خوش به درش کوبانی دارد کن انو دارن لدور ده خواندن بدن یک نبیجه که انو لوی داره خواندن هی و ام ببیجن والله یک درکه ببیجه و اون دی جمانه کردینه نه خلق دخوازه گزارو که خواندن بده بربازک منهاج کی نی مؤدلج به لسر فکر کی معین لسر پارتیک فاردين فكره كي مؤدلج به منهاجه كي علمي به راستي اعتراف به به كسبا خلق شهاده كي زاري خبرن او شهاده معترف به خلق لوي شهاده دغاري دني يعني هري زحمتي كدرباس دبل في دري روشا يعني خدمات ام بيجن روجانه بخلقي جرجه روجانه ومواد كي رئيسي سوقي قطب بكن خلقي بعد جيش كي تفهم بلكي وقت تنجا ام حصر بكن بدي بعد جيش كي تفهم بك انه اصلا خلقي رشيد به هيفي خلقي به هذا هان البدري سر عرضه نمانه حرو ببي ايكاري ده آلی کیدن دا بابو 2 سالن لوی دبر ما تدی گله کی خلقی مال بدره اعتماد وان لسر چاندنی 2 سالن روشک آبوری زحمت لسر خلقی را در باز به لکیلکی او روش آبوری هانا کلک زحمت خلقی سر به او آستانگی پیاده هانا کو درائبون و خوکیان و تشتان لسر خلقی فرد دکن حمی تشت واقت بقبالی خاپیده که حمو تشت گید که غزمت هفته کو خلقی جوی داره برابر بکن خلقی جوی داره خلق هر بری خابده برز يعني شوية تبحث روشا باجاري كوباني همو بواران فاتتك يعني نبونا أولهية پیدا بونا کریزان خرابونا روشا خدمت گزاری بگشتی تکچونا روشا خوندنه رواندنا زاروکان ام بیجن ها جوانجی بری خودن ولات اروپا جبر خرابون جبر سیاستا پیدا جبر چه خلق بيدنجن جبرتش خلق رانابن في تشرجفيتش جبرتش اشكرنا كن ده بحث رواندنا زاروكا كرتا جمال باتن وان دو ترسن اللي سر راغانديني بقى خبن جبركو هيفيا كل جموان هيا كو زاروكي وان الوان ورن فغاراندن يعني جوانا فغاراندن جاليه كسن كوان درافينن جبرتش خلق اللي سر روشا كوبان يخربونا روشي بيدنجن سدما فيكي نما قول خلق نوير دركه في سر هاندني نمت بيشيدو بوجي تفسك او قصبه ورن جوان شورشگر و ورن يان مالي وان بشوتين يان ورن زاروكي وان بقرن يان وان ور بهرد حبسيكن خلق جوان بترسه وتديد جي بري دمك ازوين بالاوا لكوباني خلق بآلی زوره بابو دی پیشمرگان برنچون لسر گورستان شهید وان لوی داره لسر گورستانان هیچتن که خلق درکه و او خلقا بخوا خو زاروک خوا اینا هانه بکه زاروک خوا تخویم بکه ببیجه با زاروک مدنی پیشمرگا دانه انو برا وگر مال خوا و اوانا ای باش چاره چیه بریز خراب لسر زار خلق بزوره دبیجن چاره چیه پیوسته چواره بکرته من فهم نکرد چاره چیه چاره سری چیه حل چیه دوی چواره کرن چاره سری آهانی کو هری مهم ایزی ناف دولتی ای خودان باندور لوی داره ده پیشوان دا تحالف الدولی زختکی لسر پیاده بکی او پیاده وگر ببه حزبکی کردی سوری بپیکاتین و دوره را به انجمان اجتماعی کردی را کانبل هف کرنه کی بکن او آستنگی جملت را چیه بکن گشکی ورن را هشتن باوریا خلقی چیه ببه
او هێزی ناودەولەتی وێ دەختێل پەیادێ بکەن کەسی غێری وان نکارێ وێ دەختێل پەیادێ بکێ ئەو جوا کریارên خوێ خراپ ê dijî millet ê dijî xandinê ê dijî zarokan vegerin ê dijî hala siyasî Kurdistana Sûrî bi tevahî jê vegerin ku karibin ew hinekî hêvî û aramî li mentiqê çê bibe ku xor li vê derê bimînin. بله زور سپاس ji bo endamê Komîteya Navendiya Partiya Yekîtiya Kurdistanê Sûriya Birêz Ednan Bozan tu mêvanê me bû li ser rewşa Kobanê gelekî spasiyat dikim.